Baba ngiyakubona lapha ke ukhanya ngani ke uvela uthwele ingwagwa yini? Hayi le induku yabadala. Induku yabadala. Nansi izalukwazi nakho amaxhegu akhangele uwabone. Uye namhlanje ilanga okuhamba ngayo uNkomo uJoshua Nkomo uthini ngelanga leli? Ngiyabusa kakhulu ngalokho ekhanda lami kanye lenhlizweni yami. Yeah. Ngiyathokoza ngoba ngumnewethu nalalo muntu ngihlangana okuzalwa kwethu kokhumalo la komkani. Yikho ukuzalwa kwethu loJoshua ngumnewethu. NgoNkomo phela. uNkomo mina nguSibanda sihlangana kukhumalo kuthatha okhokho bethu. Sihlangana komkandla kuthatha okhokho bethu. Oyise babonongora labovikane. Yibe bethethe kulezi zindlu ngobebe ngamamutho kalobhengula babuya bethatha lezi ntombi zalezi zindlu. Iye uthwele lapha ngibona ukuqhaqhwaza useqa uye phezulu uqhaqhwaza kuyini lo? Lokho kuqhaqhwaza kuye phezulu isikhathi sethu sisebenza labelungu kuyona lindawo sidinga ilizwe leli. Kwakusenziwani? Ekukhangela ilizwe. Wakuhamba empini kanti? Mina ithini ebengithova abantu lapha ngihambe ngiye ngale eMguza kumbe ngale eNesingeni eQueen's ngikutshela ukuthi wena vuka ubuye lapho uzobona ukuthi amakhiwa asengaphi amasotsha belungu. Ngawulilihlo la. Ngoba lakathesi ngililihlo elisebenza imigwaqo yonke labakhuma amagodi konke lokho ngigijima lakho igolide amanzi ungawusiza ukuthiwa kuyanathwa lapha yimi lengisaveya imishini yami phansi ngibamba amanzi ngibamba. Uyisaveya ngani ezigodo lezi? Angiseve ngezigodo mina ngilensimbi zami esengazigandayo ngasukele ezinye zathiwa ngubaba. Ubaba yongitshengisa amakhiwa igolide kule lizwe. Ngiyikho kule minyaka emingaki? 90 years. 90? Yeah. 90? Yeah, nje 90 years lapha. Uhitler bechaya abadala bephenduka bechaya ngabodwa beBritain esengikhona kwaThasina sibanqene sasala. Bahamba babuya obhuti eMadabu kabusa sebeqedile. Liyana isiyo eyisilwe emagumeni yebizelana eNesingeni egusini ongakhalinyoni. Ubotheli iNesingeni imendulo laphana ubotheli imendulo eyakho ngachaywa idilize lana yakho isese. Awuqhaqhaze sibone singahambi labantu bakukhangele. Qhaqhaze sibone ukuthi uqhaqhaza njani dubula izinto. Ngizona professor. Hey commander. Lapho sulitshayela ibhunu la. Sulitshayela ibhunu la. Huza. Hawu. Kanjalo nje. Lapho sithathile lapho. Hayi yabona. Hayi yabona sembonile buyi. Sembonile. Ngidala ngaphansi kwesigodo. Ngathi sifika ngafika ngafina ukugcina. Futhi abafana ukuthi lala ngaphansi kwesihlahla esifile. Ngaye ukudinga wena ubhodele isihlahla ngayebuya ngapha wenzile. Amabhomba ngakushaya. Uyayibona indaba ekhona. Nangani umfana nanti anibhunisele isizwe selayithe 72 ngo71. Yeah. Khwela phezulu kwesihlahla wena. Ngayidlula fika ile ndimani. Mina bengumaplani kaNkomo esipulana ukuthi namhla kwenziwani. Wena ngazini imoto zibuya ngiyafaka 1 ngale phambili uqini 1 nga. Lwana zidlula siyale uyazibala. Sesitshela lwana ukuthi supakile athi ngipakile uqineni. Right nampo ke sebefikile zingaka abesebefakile emabranchini. Right sesichaye ngale lana esiyaphuma. Athi hey ngapha sokulomzwa athi uyabuyela fika ngale. Sesiziwe futhi zilayithe. Khathesi nakho sibale ngamabranch ama-branch selayithiwe ukuthi wonke akusaphumeki. Semela imoto lana. Imoto lana sifaka wonke izigodo ithela phezulu ilayithile yona.